पंचामृतार स्वाद आस्वाद सीझन 3च्या आजच्या भागान आमी आसा पर्वरी हांगासर आशिल्ल्या डी स्ट्रेस कॅफेन. आजचो आमचो एपिसोड खरेंच खूप स्पेशल आसा, कित्याक आजचे आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट आसा ते अशे व्यक्तिमत्व आसा जे शिस्त, अनुशासन आनी समर्पणाचे एक प्रत्यक्ष उदाहरण आसा. कितलीशींच वर्सां तांणी देशाची डेडिकेशनान सेवा केला. तांचो सब इन्स्पेक्टर ते DIG जावपाचो प्रवास आजच्या तरणाट्यां खातीर देख देणारो आसा. डॅशिंग अशी पर्सनॅलिटी जी गोंयभरान फामाद आसा. आमी तांची फुडी सायड जाणून घेतलीच, पण तुमकां जाणून घेवपाक जाय कोण ते पळयात. गोंय पुलीस दळांतले नामनेचे अधिकारी बॉस्को जॉर्ज म्हळ्यार कष्ट, निश्चय आणि प्रामाणिकपणाची उल्लेखनीय देख. पिरायेच्या 25व्या वर्सा पुलीस उपनिरीक्षक म्हणून आपली कारकीर्द सुरू करून जानेवारी 2023 वर्सा तांणी DIG म्हणून निवृत्ती घेतली. आपल्या पुराय कारकिर्दीत तांणी अपेक्षांक आड नदर करून नेमान परीक्षा पास जावन पुलीस अधीक्षक आणि उपरांत भारतीय पुलीस सेवेसयत वरिष्ठ पदांचो भार सांबाळ्ळो. भारतीय पुलीस दळांत प्रामाणिकपणान दिल्ले सेवे खातीर नामना मेळिल्ल्या बॉस्को जॉर्जाक राष्ट्रपती पुलीस पदक आणि मुख्यमंत्री भांगरा पदक अशा जायत्या प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी भोवमानीत केला. निवृत्ती उपरांत तांणी स्वताक सामाजिक वावराक ओपून घेतला. फकत पुलीस दळाक न्हय तर येस मेळोवपा खातीर यत्न करपी सगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक प्रेरणा दिवपाचें काम तांणी चालूच दवरला. जाणून घेवया तांची फुडी सायड आयच्या कार्यावळींतल्यान. It's an honor and pleasure to welcome our today's celebrity guest, retired IPS officer Bosco George sir. Welcome sir. It's a pleasure to have you here. Thank you very much for inviting me. खरं म्हणल्यार आज सर आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट म्हणून जेन्ना कळयले तेन्ना खूब टेन्शन आयिल्लें, पण सराक जेन्ना मेळ्ळें, सरां कडेन उलयलें, आय वॉज लायक म्हणजे मात्तूय टेन्शन उरूंक ना आनी सच अ वंडरफूल पर्सन. रियली उलयताना इतलें बरें दिसलें. आमी खूब इंटरेक्शन केलें आमच्या शोच्या पयलीं आनी सराची आज आमी फुडी सायड तुमकां दाखयतली, पण ताच्या पयलींच तुमी सराक खूब एक्शनान पळयला, पण आज वेगळे तरेचे एक्शनान सराक आमी पळयतली. सर फुडी कितले तुमी ते पयलीं सांगा. फुडी आय एन्जॉय डिफरंट वरायटीज जे खावपाचे हें आहा चड कंप्लेन करिना. बट फॉर्च्युनेटली कितें आहा की म्हाजी आवय एंड माय वायफ दोगांय गूड कुक्स म्हणून, सो आय हॅव ऑलवेज एन्जॉयिंग द फूड. ओके, सो फेवरेट कुझीन खंयची तुमचे? Basically non-veg. Fish, chicken, mutton. Yeah. Generally, I like to eat mutton, but also chicken is there. But in fact, एकूच हे आहा की हांव जेन्ना नॉर्थ इस्टाक गेलो थिंगा सारको वेजिटेरियन जालो. ना एडजस्ट करचें पडलें बिकॉज तेंचे गोंयकाराचें कुझीन इज सो टेस्टी. And तेंचे कितें आहा, it is mostly boiled, so you have to adjust to have veg, non-veg. Yes. Okay, so after retirement life कशी चल्ल्या? So कितें करतात? Well, many सगळे तेच आसात. सो हांव सदांच फकाणांनी उठता. हांव बायलेचो MTS जाला, मल्टीटास्किंग. So naturally you are free, so your wife expects you, since she is still working. So I have to sometimes, not every day, sometimes drive her to school. So when she comes, I try to make the rice. I try to make these things I learned now. Okay, so आता सगळे compensate करता for all those years, right? Absolutely. So different posting खंय जाग्यांचेर जाताली. So तेन्ना तेंचे रिजनल फूड तुमचे खंयचे फेवरेट आशिल्ले? म्हणजे खंयच्या रिजनान तुमी गेल्ले तेन्ना एक पर्टिक्युलर लोकल फूड which was your favorite? See, initially आमी जेन्ना ट्रेनिंगाक गेले, so आमी नासिकाक आसले. So naturally to enjoy the Kolhapuri chicken and all those things, although it was pungent, but it was very enjoyable. So I enjoyed the Maharashtrian food also, the bhakri and khawpak, it was very good. Went to Northeast, it was a challenge. You have to, over a period to develop your palate. In fact, many of those officers from Delhi, I'm surprised that they used to enjoy eating their food and with something called bamboo shoot, which is a very strong, because it is fermented, so it's a very strong smell, so that you find it difficult. But they were able to eat it. So they tell me, Bosco sahab, नाक बंद कर और खाना खा ले, बहुत इंजॉय हो जाएगा. बट आई सेड ठीक है, 2 बरस के बाद मैं देख लूंगा. बट somehow
it's not easy, especially when you enjoy a lot of masalas and all Right. these things. त्यापासून. सो सरांबरोबर आमच्यो गजाली अश्योच चलतल्यो पण आज आमी सराक एक डिफरंट टास्क दिवपाचे आसा. केन्ना हो टास्क केला करता घरा कडेन? Maybe on a Sunday Okay. when wife says you better do some this thing. तेन्ना कितें करता? Then I make a good omelette. Omelette, okay. So this And- specialty. Yeah, so I think that beyond that I have not gone or tried except for helping. But beyond as a dish I can only prepare an omelette. ओके आणि सो तेच आज तुमी आमकां दाखोवपाचे आसा. So, ओके सो सरांची म्हणटा तशी एक्सपर्ट जाली ही डिश जी ऑमलेट आसा ती एक वेगळ्या तरेन सर आमकां दाखोवपाची आसा. ऑमलेट आमी सगळीच करता पण ही सारकी डिफरंट आणि फ्रॉम अ व्हेरी स्पेशल पर्सन आमी ती करतली आणि आय एम शुअर की तुमी सगळी एन्जॉय करतली सरांकडे सरांच्यो गजाल्यो आयकुपाक आणि आजची ही ऑमलेट. सो सर कितें करूया पयलीं आमी? I think we break the egg. So we cut the onions, the tomatoes, the capsicum. Then there is grated cheese, the chili. There is haldi, a little butter, and pink salt. ओके and eggs and this is our sap oil. Saffron. Okay. ओके सो स्टार्ट आमी पयलीं मिक्सिंग करूया. Okay. Break the egg. Okay. I think we put little salt. That's a Panchamruta pink salt. Okay. तो घरान चडशी शीत कडी काय आणि कितें आसता? दनपारचे generally fish curry. फिश करी. Yeah. Evening मागीर sometimes it's chapatis or bread. Which is or your it's- favorite fish? Chora ke na kingfish. But I also bellows I enjoy eating. Then after sardines talle. But if it is put salt घालून ते bake. Okay, Yeah, so आणि शिरदोणा म्हणल्यार भरपूर नुस्तें मेळटा. फ्रेश फिश. Yes. And also, and regularly it's bangde. 1 spoon is okay or 2? 2. Okay. Maybe 1 spoon. Green chilies. ये मागीर Capsicum. घाले? Oh, so. Okay, so this is a special masala cheese omelette आम्ही prepare करता. Some capsicum. आम्ही पंचामृता सॅफ ऑइल यूज करता हांगा which is very healthy. Cold pressed oil. Little Butter. Yeah. So oil and little butter. It So would be अशें a केन्ना sandwich. जालें सर की स्टाफाचो टिफिन शेअर केला? म्हणजे आम्हाला स्टाफ हाडटाले सो दे म्हाका जे बरें लागताले ते मागीर एक चपाती आनी सब्जी कितें हाडटाले एंड दे टू गिव मी मोस्ट ऑफ माय स्टाफ दिस थिंग इन फॅक्ट हांव अरुणाचलाक I used to have a heavy breakfast like all this but afternoon over there you get a lot of kiwis then after pears so I used to eat a lot of fruits It's original fruits yeah, आमचे. yeah. Yes. झालं. झालं. Thank you. थोड़ा हल्दी पाउडर. Okay. Okay, so finally a lot of cheese. Yeah. which looks like another pizza. Yes, it's what. Different आहे आमची ऑमलेटची मातशी आमी डिफरंट तरेन करता.
आफ्टर रिटायरमेंट सर फक्त मल्टीटास्किंग हजबंडूच न्ही पण खुबशे सोशल ॲक्टिविटीजूय करता सर तांचे बद्दल आमकां सांगा. While I was in service, तेन्ना एक NGO एक आहलो. It was name is Street Providence and Food Bank. तो I was very impressed कित्याक ते रस्त्यार आमचे कोण गोंयकार रस्त्यार आहा who are mentally challenged, who have physically challenged. तो तेंकां उबारपाक आनी पळोवपाक कोण नासलें. एंड मेन थिंग वॉज केन्ना दूख लागता की सोयरेच तांकां अशें भायर बट इट्स व्हेरी रेअर पूण केन्ना केन्ना तेच भायर बिकॉज आमचे इन द प्रेझंट वर्ल्ड इतले स्ट्रेस हा लोकांक की ते मागीर दे लूज दियर बॅलन्स एंड दे मूव आउट ऑफ द हावज एंड यू डू नॉट नो वे दे हॅव टू दिस थिंग एंड मागीर ते इतले स्वीज जाता दे ईट एनीथींग सो I'd seen it so happened while I was in service. My wife, since she goes to school, so one day she saw a man kept outside our church and she asked me to do something about it. And I said, this is a police, not a police work, it is something. But even then, afterwards, once your wife tells you, you have to do something. So I got in touch with this organization. He told me, sir, your own police give us a lot of trouble. So if you want me to picking up, then you must help out. So I was able to get a sort of a SOP by calling all the inspectors, and we were able to develop a very good relationship with this organization. And then I told him that after I retire, I will join you as a volunteer. And in that connection, it has kept me busy, and it is a lot of joy and happiness. You know, if you can volunteer, there is no money involved, there's nothing. But one good thing is Goans are very generous, large-hearted, and they have contributed, and we have been able to run about 11 shelter homes. Okay. And then after we are getting food from Verna Industrial Estate from 9 companies. So all the nearly 600 tons of food which is distributed to the poor in Goa. So I mean, gives us a lot of immense happiness that we can be of this thing to people. So that's how it keeps me busy. Besides that, GPARD invites me to give talks on subjects connecting to police and all. And okay, it keeps me busy. सो सराची इतली वर्साची सर्वीस आणि ताचे उपरांत आतां हे कार्य म्हाका दिसता सर हॅट्स ऑफ टू यू रियली अमेझिंग. I think our now this is the most difficult part for me because आमी डायरेक्ट काडया. Yeah, because I tell my wife to Okay, so I can do the film. ए सो फ्लफी सारकी जाल्या आनी आमची वत इतली येस सेफ लँडिंग. ओके डन. सो आमची टेस्टी अशी चीज मसाला ऑमलेट रेडी आसा आनी आय एम शुअर की ती खूब टेस्टी आसतली आनी आमी ती मागीर टेस्टूय करून पळयतली आनी सरान बरोबर आमच्यो गजाली अश्योच चालू उरतल्यो आनी आमचे स्वाद डिश हे सेगमेंट आतां आमचे सोंपल्या. फुडल्या सेगमेंटान वतली पण ताच्या पयलीं एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच आमी सरा बरोबर आमचो घेतली खेळ टायम. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का ह्या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. ब्रेका उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 आनी आमच्या बरोबर आसा आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट जे आमच्या बरोबर खेळटले फुडले सेगमेंट जे आसता आमचे खेळ टायम. सो सर एक ल्हानसो गेम तुमच्या खातीर आसा आनी गेम खेळचे पयलीं आमच्यो थोड्यो गजाली उरल्यात त्यो आमी करुया. इतली वर्सांची सर्वीस सो असो केन्ना इन्सिडंट असो तुमकां सदांच याद उरता असो आसा तुमच्या लक्षान? म्हणजे एक तो इन्सिडंट जे सिन्स आय जॉईन द ऑर्गनायझेशन आय मीन नेवर रियलायज कित्याक आमी वी आर ऑलवेज ऑन द अदर सायड ऑफ द डेस्क. सो आमी पळयता फ्रॉम सिस्टम डिसिप्लिन एंड एवरीथींग. When you see it from the social organization, there is a lot of things you have to adjust. You have to
be understanding. So that's a very difficult situation. So I think that was one of the thing. While in the academy, आम्ही फर्स्ट टाइम गोंया भायर गेल्ले अँड सडनली यू रियलायज यू हॅड टू अडॅप्ट टू तेंचे कल्चरल टू ईट अँड एवरीथींग. सगळे गोंयकाराचे तोंड सारके ल्हान जाताले कित्याक नुस्तें ना म्हणून. सो आमी म्हटलें की आमकां फीश तरी करून दी. तो तेंच्यांनी ओके एक्सेप्ट केलं की गोंयकार आहा म्हणून करुया फीश. पण जे भाशेन तेंच्यांनी फीश केलें तें फीश खावपाक जायनासलें. बट इवन देन इट वॉज सॉर्ट ऑफ हें जातालें की एटलिस्ट आमी फीश तरी खाल्लें. तें कोल्लेय जावन इन मागीर नासिकाक एक रेस्टॉरंट आहा बरो पयस आसलें. सो आमी सोदीत तें. सो दॅट टायम तुका जेन्ना डेली मेळता तुका तेजो हें मेळना. यू नो यू डोंट रियलायज द वर्थ. But when it is not there, that's the time you realize what is your culture, your food habits, and of being a Goan somewhere far away. ओके, सो आता आम्ही आमच्या खेळाकडे वळूया. स्मॉल गेम फॉर यू. तुमकां आमी इन्ग्रेडियंट्स दवरले थोडे. जस्ट नीड टू हात घालपाचो. तुमी नीड टू सी वॉट इट इज आनी गेस करपाचें आनी सांगपाचें आमकां कितें तें. Okay. So should I? या. This looks like sugar, if I'm not mistaken. Oh no! What? चा पावडर. Chai powder. Oh. ओके, नेक्स्ट. Very bad. This looks like what are those? Pepper, if I'm not mistaken. Yeah. येस. Pepper. पेपर. राईट. This looks like sugar, if I'm not mistaken. Oh yeah. Right, sugar. This time it's sugar. Okay, these are elaichi, if I'm not mistaken. Right. This looks like cloves. राईट. ओके, सो आमचे सरान बऱ्यापैकी गेम खेळा. जस्ट एक चुकला पण स्पोर्टिंग एफर्ट तेंचो आनी लायक एन्जॉय केले तेंच्यांनी गेम आनी आमी तेंच्या बरोबर. सो ताका लागून तांकां मेळटा डिस्ट्रेस कॅफे कडल्यान तांचो फूड वावचर. रिक्वेस्ट करता राकेश सर जे डिस्ट्रेस कॅफेचे मॅनेजर आसा तांच्यांनी आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक तांचो फूड वावचर दिवचो. Thank you very much. Let's show them even now. That's great. Thank you. फुडल्या सेगमेंटा कडेन वचुया जंय आमचे आजचे हांगासरले शेफ स्पेशल आमच्या गेस्टा खातीर एक डिश प्रिपेअर करतले. सो ती डिश खंयची पळोवया. तड़का विथ शेफ हे सेगमेंटान आज आमच्या बरोबर आसा डिस्ट्रेस कैफे शेफ भोपाल सिंह. भोपाल सिंह, आपका स्वागत है. और आज हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट के लिए क्या बनाने वाले हो? आज मैं पास्ता बनाने वाला हूँ. पास्ता अरोरा सॉस में. अगर हम दोनों सॉस को हम मिक्स करते हैं उसके लिए, जैसे व्हाइट सॉस हो गया. अरोरा पास्ता सॉस का नाम है, पास्ता अरोरा. अच्छा, तो कैसे बनाते हैं और क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसको? इसमें हमारा है सॉल्ट, पेपर, ऑरिगानो है, ये ऑरिगानो है, ये पार्सले है चॉप, ये चिली फ्लेक्स है, और ये सॉल्ट है. चेरी टमाटो हम गार्निश के लिए डालते हैं. ये अनियन हो गया, ऑलिव्स हो गया, गार्लिक हो गया, बेल पेपर. ओके, इसमें आप और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो. शुरू करेंगे. चलो, यस. सबसे पहले डाला हमने इसमें ऑयल. हम ये सेफ फ्लोर ऑयल यूज कर रहे हैं. पंचामृता सैफ ऑयल आम्ही यूज करता. ठीक है. आप सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गार्लिक, चॉप किया हुआ गार्लिक. ये एक पोर्शन का सर्विंग आपको. एक पोर्शन का करोगे. उसके बाद थोड़ी सी अनियन चॉप. ओके, इतना ही बस, ज़्यादा नहीं चाहिए. नहीं, इतना बहुत. एक पोर्शन के लिए इतना बहुत है. ओके, सो आप सब ये कट करके रखते हो, प्रिपेयर करके? सब प्रिपेयर करके रखना पड़ता है. उसके मीजा उसके बाद फिर इसके लिए टाइम तो अगर पूरा मीजा करना है तो हमको अच्छा, इसके लिए कम से कम आधा घंटा तो लगेगा. बनाने के लिए 10 मिनट लगता है. इतना ही. हाँ बस. बड़ा mix.
तो जरा इसमें चेरी टमाटो, चेरी टोमेटोज। ये ऑलिव्स है, दोनों है ग्रीन और ब्लैक। ओके। तो इसमें अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप स्पाइसी डाल सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो नहीं डाल सकते। जैसे हम इंडियन लोग हैं तो हम बोलते हैं कि थोड़ा हम इंडियन को थोड़ा स्पाइसी होता है, फॉरेनर को है तो वो नहीं खाते हैं ज़्यादातर। ये चिली फ्लेक्स। ये चिली फ्लेक्स है। उसके बाद इसमें हमने डाला सॉस, ये टमाटो सॉस है। टोमेटो सॉस। टमाटो कौन कैसे बोलते हैं इसको इटालियन में? तो टोमेटो सॉस क्या रेडीमेड किया हुआ है कि आपने बना के बनाया है, करीब बनाया है? तो कैसे बनाया है ये आपने? एक टमाटो, होल टमाटो लेते हैं हम, होल टमाटो उसको हमने ब्लांच किया, उसके बाद उसको स्किन वगैरह निकालते हैं, उसके बाद उसको ब्लेंड करते हैं। अच्छा। उसका सीडलेस होता है, सीड निकाल देते हैं उसको। और फिर क्या डालते हैं उसमें? उसके बाद उसको कुक करते हैं, कुक करने के बाद उसमें गार्लिक, अनियन वगैरह ये सब सेम जाता है। अच्छा, ओके ओके। तो अगर ये नहीं तो हम लोग रेडीमेड सॉस भी ले और सकते रेडीमेड भी आता है आजकल, टमाटो पिलाते आता है, टिन पे आता है आजकल। अच्छा। तो और ये वाइट। ये वाइट सॉस है, इसको बेसिमल सॉस बोलते हैं। ओके। तो ये भी मिलता है क्या बाहर? ये भी मिल जाता है, आजकल सब मिलता है। अच्छा। लेकिन घर पे बना हुआ तो ये घर पे सरल है, थोड़ा सी ये पानी है, वाटर है। और ये थोड़ा सॉल्ट डाला, पिंक सॉल्ट डाल रहे पिंक हैं। सॉल्ट। ये ओरिगानो है ड्राई। और ये चीज़ हो गया, चीज़ भी डलता है इसमें। चीज़ जाता है, चीज़ वैसे ज़्यादा पार्मेजान चीज़ आता है, ये मेरे पास प्रोसेस चीज़ है, बट पास्ता के लिए ज़्यादा पार्मेजान चीज़ यूज होता है। अच्छा। तो अभी मेरे पास पार्मेजान नहीं है तो मैंने यूज कर सकता हूँ। ओके। अभी हम इसमें डालेंगे पास्ता। पास्ता ऑलरेडी ब्लांच चाहिए। हम इसको 70% पकाते हैं, पास्ता को ब्लांच करते हैं 70%, और जब हम अगर उसको सॉस में पकाएंगे तो वो 100% हो जाएगा। अच्छा, तो अभी ये पक जाएगा। अब ये पक जाएगा। ओके, अभी ये पास्ता सब कुक हो गया, रेडी हो गया है। अभी हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे चीज़। चीज़ इसमें पार्मेजान चीज़ जाता है, हम ये वाला चीज़ यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये पार्सले चॉप है मेरे पास, पार्सले चॉप, और बेसिल है, बेसिल लिप्स, चेरी टमाटो है, और ये ऑलिव्स। और ये गार्लिक ब्रेड। ये गार्लिक ब्रेड मैंने ऑलरेडी टोस्ट करके रखा है। ओके। इसमें हमने गार्लिक बटर लगाया और ये पार्सले चॉप ऊपर से डाल दिया, क्योंकि ये पास्ता के साथ में गार्लिक ब्रेड जाएगा अच्छा। कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो रेडी हो गया अभी? हाँ, ओके आप रेडी। ओके, सो आमचे आजचे स्पेशल डिश पास्ता अरोरा हे आमचे रेडी आसा आणि हे आमी सगळ्याचो आस्वाद घेतलीत, पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आमी आतां पावल्या आमच्या आजच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटात आस्वाद. आणि आस्वाद घेतली आमी आजच्या आमच्या दोन्ही स्पेशल डिशिसांचो.
आनी आमच्या बरोबर आसा आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट सो आनी आमचे आतांच जॉईन जाला आमकां मॅनेजर ऑफ डिस्ट्रेस राकेश सर आनी पयलीं सराक विचारया की आज एक डिफरंट रोल तुमी प्ले केलो सो कशें दिसलें I think it was a change, खरो change. नाल्यार we are always on the defensive, no? सदांच पुलीस म्हणजे सदांच questions are fired, हें जावंक ना तें जावंक ना. So this time it was a very enjoyable की म्हणजे and I'm surprised that I made such a good dish. It was looking very presentable. Yes. So yes, I'm very happy. सो नेक्स्ट टाइम आता हीच करून दिवची पडली घरा ऑन डिमांड तें tension झालं आता. ओके सो सर अभी आपको ये स्पेशल हमारी चीज़ ऑमलेट आपको टेस्ट करनी है और बताना है कैसे बनी है ऑब्वियसली बहुत अच्छी बनी होगी ओके सो आप पहले बताइए कि हमारी चीज़ ऑमलेट ऑमलेट। कैसे बनी है देख के तो मुंह में पानी आ रहा है मैं बोलूं क्या एज रियली लुक्स आई जस्ट टेस्ट इट सो ऑन कॅमेरा कशी आली ती पळयात रियली लुक्स यम्मी Thank you. बरी जाल्या कॅमेऱ्याचेर चड बरी जाल्या That's good. ओके आणि आजची स्पेशल शेफ रेसिपी शेफ डिश पास्ता अरोरा Well, nice. सो कसं लागलं पास्ता It's really nice. आमचे आजचे दोन्ही डिशेस सुपर्ब आणि आम्ही हे सगळे सोपोवपाचे आसा आम्ही कांयच फाटी दवरिनात पण ताच्या पयलीं आमचे आजचे गेस्ट इतलो वेळ काडलो आमचे बरोबर इतले पेशन्स दवरले आणि खरेंच आज सगळे डिशेस करतना आमकां खूब खूब एन्जॉयमेंटूय जाले सो थँक्यू सो मच आणि तुम्ही इतले आयले ताका लागून पंचामृता कडल्यान एक स्पेशल फूड हॅम्पर तुमच्या खातीर आसा सो रिक्वेस्ट करता पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव संजू नायक हांच्यांनी आमच्या आजच्या गेस्टाक तांचो हॅम्पर दिवचो Thank you very much. आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट बॉस्को जॉर्ज सर एक स्वताच इन्स्पिरेशन आसा कितल्याशाच लोकां खातीर आणि रिक्वेस्ट करता की तांणी आमच्या सगळ्या पळोवपां खातीर एक मेसेज दिवचो Thank you very much, Sarika ma'am, for inviting me. So, देव बरें करूं म्हणटा की एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळें म्हाका म्हाजे स्किल्स लिमिटेड स्किल्स दाखोवपाक अँड a message to all our Goans to be open up and also try cooking, which we generally, the men are very reluctant. We depend a lot on our wives and the ladies. So take an opportunity. At least if you all look at me and feel that if I can do something like this, you all will be able to do much better. Thank you very much. थँक्यू सर आणि सरांचो होच मेसेज घेवन आजचो भाग आमी हांगाच सोंपोवया सरांचा देव बरें करूं म्हणटा डिस्ट्रेस कॅफेचे मॅनेजर राकेश हांकां तशेंच सगळे स्टाफ जे सदांच आमकां हांगासर हेल्प करता तशेंच आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट सर थँक्यू सो मच खरेंच खूब बरें दिसलें तुमकां मेळून बरें दिसलें आनी तुमची जर्नी सगळी आनी तुमचे सगळे एक्सपिरियन्स आयकुपाकूय खूब बरें दिसलें थँक्यू सो मच फॉर बीइंग हियर फुडल्या भागान परत मेळुया अशेंच एका सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 देव बरें करूं Thank you.